Right, le video le ngiyenzele umuntu oyinazaretha lasebuhleni. INazaretha lasebuhleni. Ake singene kuyona ke. Kuthiwa lana the ebuhleni function of the Nazareth Baptist Church, commonly known as Shembe Church, is estimated to have 4,004.5 million members. Ngicela ukutolika lokho. Amalungu asebuhleni, ama-members ngokugcwele. Asikakhulumi ngabantu abalandelayo ebuhleni. Asikakhulumi ngabantu abathandayo ebuhleni. Sikhuluma ngama-members members ngokugcwele abhabhadisiwe anamathikithi okubhabhadiswa 4 million to 4.5 million members, making it the largest and most powerful function within the church. Okusho ukuthi alikho ibandla noma isonto elikhulu okudlula ebuhleni Nazareth Baptist Church. Futhi alikho ibandla eli-powerful okudlula ebuhleni Nazareth Baptist Church. 4 million to 4.5 million and still counting. Now, with that being said, Nazaretha le ibhekene nani? Ibhekene nathi. Kakhulukazi thina sila ku social media. Laphuma izwi. Kwathiwa siphume kuma social media. Unless ukuthi labuye lashintsha ngikhumbulike. But ngokugcina kwami ukuzwa laphuma izwi. Kwathiwa asiphume ku social media. There was a reason why uNkulunkulu wayethi asiphume ku social media. Ngobani? UNazaretha bunezitha zisakazeke yonke indawo. Zigcwele khona la ku social media. Angisayikhulumiki le yokuposta izinto zasebuhleni. This is the largest and the most powerful church la eSouth Africa. So, Nazaretha kwathiwa siphume kuma social media. Sadefenda ke thina sathi hayi social media muhle ukuthi usebenzise into right. Pho manje yini edala ukuthi kuputshuke izinto? Kutrende izinto ezishuthwa ebuhleni. Ukube kuthiwa salalela ngabe zikhona yini izinto eziphuma ezibucayi zasebuhleni na? Ngoba phela this is the largest and the most powerful church. Sakhuzwa kwathiwa singashuthi siyashutha. Njengamanje ke kune trend ekhona okunye engifisa ukuthi ngikuveze. Kunabantu la ku social media angithi khumbula ukuthi ebuhleni Nazareth Baptist Church inama members amangaki awu 4 million to 4.5 million. Most of them bagcwele la ku social media. Most of them bagcwele la ku TikTok. Most of them bagcwele ku Facebook. So vele kunabantu abaphilela icontent, kunabantu abaphilela ukutrenda. Bayazi ukuthi uthola ukukhuluma, ukuthi uthola engagement thinta amaNazaretha. Khuluma ngamaNazaretha. Khuluma ngenkosi yamaNazaretha. Khuluma ngebandla lamaNazaretha, especially lawa ngisho namanye amaNazaretha angekho ebuhleni ayazi na ukuthi khuluma ngamaNazaretha asebuhleni ngobani 4 million to 4.5 million. Last figure silahle khona ke ukuthi siyaba entertainer labantu. The most ba entertainer, the most banika lento abayifunayo. Ngeke ke baze bayeke vele ukukhuluma ngamaNazaretha asebuhleni noma ngohlelo lwaseNazaretha ebuhleni. Ngeke baze bayeke ngoba siyaba entertainer. Sekuze kwaduma nje ukuthi amaNazaretha ayathukana. Yini ingoba siyaba entertainer. Into niyakwazi ukuthi niyenze ibande nje into. Uthi umphupho umufika la uzophupha la nubuke nje. Nubuke njengaloku nu-entertainer lokhu engage ngena kuma comments. Yini esivimbayo ukuthi singayi entertain inkulumo ebheke eceleni ngoba vele sakhuzwa nge-social media. If umuntu efike ezophupha la nimphendulelani, nimnakelani, nimthendiselani. Ngoba
into niyakwazi ukuthi niyenze ibe umphuphe, iphuphe into. Akhuluma umuntu kumane kubande nje nimbuke nje ningam-entertain. Futhi okwesibili, sithi singakwazi ukuthi siphendulele ngoba samakholwa, right? Lana kunemigudu esingayilandela. Umuntu mawukuthi uloke edelela, yindaba inga-reportwa i-account yakhe ablockwe. Ngoba phela sibaningi nje, yini engazivimba. Umuntu masephapha kakhulu, simreport sivale i-account yakhe, wonke ama-account yakhe avalwe futhi. Khona kuzophela ukuphapha. Once kwakhona abantu abawu-3 ekuvalwa ama-account abo ngoba bekhuluma ngokujivaza into abanye abantu abakholelwa kuyona. Kuba ukuthi lo muntu nizomreporta nimvale, abanye ngeke basaphapha vele. Ngisho nalama podcast lawa aphashile lawa ku YouTube. Kwawona ikhona indlela yokuthi wa report angaholi ku YouTube. Community guideline. Once ba-understand ukuthi labantu uma ukhuluma ngabo bagxeka, ukhuluma ngabo ngokuhlukumeza noma ngokubazisa ubuhlungu, uzovalelwa i-account, ngeke bakwenze lokho. When are we going to hold these people laba abakhuluma ukusutha kwabo la kuma social media? Sizoba hold accountable nini? Ngoba phela singenele thina ku social media ngokwethu. Labantu abakhuluma ukusutha kwabo sizoba hold accountable nini na? Ngoba phela we have 4 million to 4.5 million members. Labantu singabavala bavaleke kuwo wonke ama social media mesithanda. Why yonke into efuna ukutrenda, yonke into efuna ukuqanasa iyazi ukuthi kumele izodlalela la. Kodwa futhi sinawo amandla ukuthi sibablocke labantu. Sivala ama-account abo. Ngoba phela sesiphakathi ekubona ama-social media. Bengithi nje angisike lijikayo nje lapho kuma Nazareth. Siyabonga kakhulu.